Sanibonani la ku-Inkosi Nibingelela usifundo. Inkosi Yamagcokama isindlulise ukuxolisa okukhulu emva kokuthi ibanjelizelwe imishini yokugaya ama-DVD. Ithe kusasa ngoba i-DVD bekumele iphume kusasa, ngeke isakhona ukuphuma i-DVD, kodwa iyathembisa ividiyo eyodwa yengoma esingazi ukuthi yiphi leyo ngoma ezoyikhipha. Kodwa kusasa-ke sekuyophuma ingoma, i-DVD isiyophuma ngeviki elizayo ngeyi-3. Sibonge kulolu daba. Size ngapha Imfezi Emnyama isithembise umusic video welanga. Ngizokhumbula i-album yakhe akayikhipha ebhala ukuthi ihlosa khona kwakuyiphumlani. Ingoma yakhona-ke uzoyikhumbula ilanga, izokhipha yona-ke ividiyo yakhona. Sacela nje nibaseke bafowethu, ungakhohlwa-ke ukuseka nathi i-Inkosi, ungakhohlwa ukulike, ukusubscribe nokushare. Ngiyabonga. Ukushona kwelanga ngiyaye ngithi lishona nendaba zalo.